igisirimba gusa, iki ni igisirimba. Harimo bakeya bariko baba nkabumva bakavuga ngo iki turi ko dusirimbira n'amaraso twaracunguwe. Abandi nta makuru bari mu bitosi bya gatatu ntibahaye bamenya indyo n'imoso. Ndababwiza ukuri, hariho bamwe uko batazi indyo n'imoso bavukiye ku njana. Ifaranga ni izawe, habe niyo woza uziturira, udakijijwe zizoza ziribwa seze zibagiranye. Hakenewe umutima wawe mbere y'ifaranga. Amen. Tuzobona Yesu gute tutihanganye? Ubusinzi twawumetrize. Murakoze cyane. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'imbaraga n'imbabazi, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana y'inyamaboko, Imana irengeye cyane, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana yaremye ibiva bikomeye, Imana yaremye imisozi iterera, Imana yaremye inyanja, inzuzi nto zose zimena mu nyanja, inyanja irubaha ntiyarenga ibuga. Imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe ziratangaje. Data turagushimiye kuko uri umunyamaboko. Data turagushimiye kuko bino bihe wabigenye. Data turagushimiye ko ari wowe uzumenya ibyo umuntu atekereza, ukamenya ko ari ukuri cyangwa ko atari ukuri, kubera ko ibyo ushigikiye nibizo biza bishoboka. Data tunejejwe no kuba hano. Data tunejejwe n'imbaraga zawe zo gutuma abera basimbuka bicaye bagejeje ijoro, bahaye bibuka imirimo n'ibitangaza byawe. Imbaraga zawe zirarengeye cyane, twagira ngo tuvuge ibyo wakoze birarenze cyane. Imbaraga zawe nizo zituma tugenda, kandi aho tugeze tukavuga inkuru nziza. Uri umunyamaboko, urarengeye. Iyo tuvuga iby'imbaraga zawe twumva biturenze cyane. Uwiteka ugira imbabazi, Uwiteka uradukunda. Data turagushimiye ko utugiriye neza kubwo kuba hano, kubwo umugambi wawe no gushaka kwawe. Asandi Data kuko ubikoze kandi ukabikora neza, kubw'izina rya Kristo Imana dukunda. Amen. Haleluya. Turashima Imana kuko Imana ari inyamaboko, Imana igira imbaraga zirengeye cyane. Kubera ko igihe twatekereje kuba ino hano, ntabwo ari cyo gihe twabiboneyeho umwanya, ariko turashima kuko igihe Imana yari yaragenye ari iki, kuko dukwiriye kuba hano. Imana nibishimirwe cyane. Ubundi turashima kuri Bishop, turashima n'abandi bakorana. Ndabona madame we n'aba Revera Pasteur Kado. Imana ibahereze umugisha. Ndashima kubw'iteraniro ryose ringana gutya ry'abera b'Imana. Muranejeje cyane. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha kubera kwitanga kwanyu ko kudatekereza ibijyamo n'akazi muzakorejo, mukumva kuko mukwiriye kurara mwicaye. Niyo mutazaga ngo murare mwicaye, nta kibazo cyari kihari. Ubirebye kinabacoba nyuma cyane, ariko kandi muri iki gihe n'ubushake bwawe ko n'ubushake bw'Imana ko wicara ukageza kino gihe. N'ubutwari bukomeye cyane. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ntabwo sinza ndambirwa muhaye mwiruka musimba
mwirukanka mu materaniro ntabwo ari ubushegu, ntabwo ari ubushegu, birakwiriye. Ahubwo bitabaye nicyo kiba ari ikibazo. Bigomba kuba ko uko muri ko mukora ndetse mukarushirizaho cyane. Haleluya. Ndashima kubana na bene data nababonye biwacu hakurya i Bugande. Nagumye kubabona, ndabashimiye cyane. Mu mwanya turaza gusirimba, turasirimba. Ese Dawudi yaje? Kofi ari hano? Ariko numvise hariho n'abandi Imana yahaye amaboko yo kubikora, bariko barabikora neza. Gusa impamvu mbivuze, bagumye kubavuga kumva turaziranye, ariko abahari numvishije nabo Imana ibahereza umugisha mwinshi. Ndashima mwene data Mutware ni inshuti, Mutware ni inshuti. Twarabasengesheje nta kindi kiza kitunezeza cyane iyo tubona abantu barakomeje. Umubembe yaravuze ngo namonine sinalea Yesu ali mu monya wanje, ngo narabonye sinzoreka Yesu numukiza wanje. Namonine sinalea Yesu ali mu monya wanje. Hari abafashe barabyumva neza. Haleluya. Mana ibakiyese umugisha cyane. Mwene data yanakiriye, anakira neza, ashira mu muduga wiwe, narindushe cyane. Nukuvuga ngo nakoresheje ingufu nyinshi cyane uyu munsi. Ariko aje kuntega, anitaho, amfata neza, turagenda numva ko nongeye kandi gusubira kugira ingufu. Numva kandi ngize ingufu. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha mwinshi. Haleluya. Iriakaba kerakima amalibuwe aho kukibambo anamanuka nekuzimu anabaleta mwe abakundwa bali mukuzimu anabatwala anababungisa nabunozene bali mucyanyanya anabatwala anababungisa nabunozene bali mucyanyanya tugarambanwa tugaberanwa emyaka yose tugarambanwa tugaberanwa emyaka yose. Haleluya. Amen. Ntabwo ndi butinde hano, kandi nabonye umuvuduko uhari w'igitaramo. Tugomba kubarekura baze kubashiriramwe igisirimba kimwe turimo kwita ngo ni hayuwe. Haleluya. Ni igisirimba kitagarukira hafi, nukurekura. Arico baza kubashiriramo. Ntabwo tugifite takurubire ntakona. Haleluya. Turanezerewe mwagacwa. Imana ni nyamaboko. Amen. Imana ni nyamaboko. Haleluya.
za Mungu. Mana ibahereza umugisha. Mbonye mwene data Iranzi, Imana ibaha umugisha. Hano hariho na mwene data Mwungura, sinzi nabonye yabaye umushitsi cyane. Reka tuvuge umwanya mutoya kugira ngo tuze kurekura, n'ubundi abatamzi ba neza baza basubizanya. Na kuri ya revera yavuze neza, yavuze ngo igitaramo, ngo igitaramo hano hari abantu benshi bakeneye gutarama kandi bakeneye kuvuga, gusa turaza kumenya ukuntu dupasanya umwanya. Iri joro ryo ndabona iri joro ryo kabisa turareba ukuntu umwijima uzure kurira umuco nawo ugatwara. Dukwiriye kubibona. Noneho bavuze amagambo akomeye cyane, amagambo bavuze ngo iriyinga ryose rishize muri mucunamo. Iki ngiki iyo dutekereza umuzuko wa Yesu cyangwa se urupfu rwe, tuba turi mucunamo. Ubu ngubu turi mucunamo, ni ukuvuga ngo ibi bintu bimeze neza cyane. Iyi kesha yo kuba mucunamo cya Kristo ntabwo bisanzwe. Hari amagambo Bishop yavuze, avuga amagambo meza cyane y'amaraso, ariko hari ijambo Imana yari yarabwiye Farawo, iramubwira ngo nzanangira umutima wawe kuzageza ngukoreyeho ibitangaza byanje. Nzanangira umutima wawe, wewe Farawo, nzanangira umutima wawe. Umutima wawe ukomere, ubibuye mu gituza cyawe. Abangaba ufite woye kubarekura, uzabona ibitangaza by'Imana, ariko ntuzabarekura kubera ko umutima wawe nzoba narawukandagiye, narawukanyaze, kugira ngo uzabone ibitangaza by'Imana. Reka ngukengure nkubwire rino jambo. Niwumva ijambo ry'Imana, orosha umutima, orosha umutima wawe woroshe. Kandi yarangije kubwiriza, aravuga ngo ninde muntu ushobora kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, kugira ngo atambuke tumusabire Imana. Abantu barashobora kuba babyikirije mu mutima cyangwa bagatambuka, ariko kandi ririya jambo niryo ry'ingirakamaro. Ririya jambo niryo ry'ingirakamaro. Yararirimbye Roza Muhanda aravuga ngo hukumu iko pale pale, kiyama iko pale pale, hukumu iko pale pale. Nukuvuga ngo ni ibintu biri paralele, biri kumwe. Hari ijambo ngira ngo mbabwire. Iyo abantu tubareba, abantu tubona bengeshe, tukabona barakebye, tukabona ibivugwa, ukabona bariko barabyumva. Ariko ndababwiza ukuri, hari ibintu bigaragara biza byerekana kuko abantu ibiriko bivugwa batabyumva. Niyo bavuye mu materaniro nk'aya bagatangira gukora ibindi ruhinga nyuma bidasa n'ibyo bari barimo hano. Nukuvuga ngo ni umubabaro ukomeye cyane, kandi ntabwo ari Yesu uba uri kugirira nabi, ni wowe wenyine uba uriko wigirira nabi. Araririmba ngo jipange sawa sawa, macho yako mbele, funga upande, songa mbele. Reka gukebaguza inyuma no ku mpande, wewe reba imbere yawe gusa. Ndavuga amagambo make, ariko ndashaka kuvuga gusa igitangaza. Patro yaje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Iyo dutsimbura abantu mu mazina, suko tutaba dukunza abandi turi kumwe. Hari impamvu
ziza zituma rimwe na rimwe biza ni ukubera wenda hari abantu baba baracanye n'aho abantu baba barataramanye noneho kaza gakomoza gutya ukumva uvuza umuntu mu izina ntabwo nta kibazo kabisa ntacyo ni amahoro. Haleluya. Ndavuga bukeya ariko ndavuga igitangaza gusa, ndavuga igitangaza kugira ngo numvishije kuko kino gitaramo twe tugiye kuja muri iki gitaramo natekereje imbaraga zabaye inayotirama abataramyi baneza batarama, ndavuga ngo ese inje mu mbaraga zabaye inayotirama kubera igitaramo kiri hano, ese iki gitaramo kirimo imbaraga zabaye inayotirama. Nukuvuga ngo igitaramo kirimo imbiriri nyinshi. Hari igitaramo kimwe gitaramirwa ubusa kikaba umwotsi kigatumuka tikigira umusaruro gisiga. Hakaba n'igitaramo gitaramwa abantu baza bagira nkaho botoye nk'akantu kakaguruka, abantu bagira ngo batoye nk'akantu kakaguruka, abantu baje gutora nk'udukaba tukaguruka. Ugasanga ijoro rikeye abantu bariko bagonga ku madodani, abantu bariko bagonga gusa, ariko kandi abantu batinjiye neza. Ariko icyo dushaka kuko twinjira, mureke twinjire mu gitaramo. Haleluya, haleluya, mureke twinjire mu gitaramo. Hari ikintu cyabaye iyo bavuze ngo niwe utaramisha, ni ukuvuga ngo haba amagambo y'uruvange elelela, ni ukuvuga ngo amasaha yose asigaye ni amasaha yanjye, noyatindamo noyabangukamo bayampaye gusa nyine ntabwo mpuba kugira ngo ncura abandi, ariko kandi namwe murabanza muse n'abihangana kubera ko ni jewe guri hano. Amen. Haleluya. Amen. Bihangane. Haleluya Yesu. Haleluya. Igitaramo cyabaye mu imbaraga kandi nifuza kugira ngo ibitaramo tuzoza dukora ibyo bitaramo bizoza bibamwo izo mbaraga. Hari ijambo tuza gukora igihe nza kuva hano, ntabwo siva hano tudapfukama, turapfukama twese gusa nyine umuntu ugwaye umugongo iwe ni ukuvuga ngo iwe ni ukumureka nyine baraza kumusengera, kandi cyangwa nimba unafite wenda wawumva hariho ariko abandi nk'aba bayumbe bahaye biruka gutya ibo ndabashoboye. Murapfukama, murabanza mufukame tube nk'abatekereza ku rupfu rwa Yesu, kandi twe turarutekerezaho dupfukame. Abantu bari mu kugira gutya bakavuga ngo umuntu ngo yari yarakoze neza ngo none ngo ngahe ngo mwenka bagira gutya ngo abantu nibe nkabahaguruka ngo umunota umwe. Ni ukuvuga ngo turatekereza ku rupfu rwa Yesu kandi turabitekerezaho dupfukame. Ndao ndi atalima Yesu, ndao nditimutilo lili umutula kera kuba n'abantu bali mugenda n'umushengero mwingi mu mutima kutagingagira gasiga byose byongalyanisa Yesu omwamukatubulula tayokobe masuga bano siga byose byoli mukola biri bya cyanya kinini langiza nyeke niri musore kandi ngasoma masomo mingi kalimbika nikulamba wisha kugira ngo ni longolusha kalimbikani kulamba wisha kugira ngo ni longolusha. Niyegereshe n'abandi bariko badukurikira barahatandukanye, ibi bintu nabyo biri mu kuba byiza bose aho barinda biyegereje. Niyegereje n'umwana wanje Arine uzukunda kubakurikirana cyane. Haleluya. Ari no hano hafi azakunda kubakurikirana cyane, uku nguku turi kumwe. L'omeri Denise la pesokela.
Lande la perte voix de gelamini otre de vesantage. Prevelo des ampari. Angromeriza la pari. Ai! Si mimi! Mimi Ninase! Baba amesema wewe. Ah! Si mimi wa! Mimi ninasema. Baba amesema. Mimi ninasema. Baba anasema. Imana iguhereza ubusha. Urantoye guka numvishije kuntora guka numvishije kumvumbu. Urantoye neza. Kandi intoki aho ziri naho ngaho tuhindure. Tayandi mageze menshi naho. Imana data. Hallelujah. Imana ni nyembaraga. Kandi Imana ni nyarukundo. Imana ni nyembaraga. Amen. Imana twakoreye. Hallelujah. Imana twataramiye. Imana twabo. Imana. Oh! Hallelujah. Imana twabonye. Ndabahamiriza ukuri. Kuko Imana data ni inshuti. Data ni inshuti. Data ni inshuti. Ndababwiza ukuri. Mwibuke hariya muri gashamba y'Gesitema. Ngo aha yabona igikombe kimubagamiye yegerejwe n'urupfu. Igihe yasanze abigishwa arababwira ngo ese munaniwe kubana naje isaha imwe. Kera bamutaye. Iwe ngo yari kareba akabona yageze muri hatari. Data n'umunyembaraga kandi data aradukunda. Hari ahantu bavuga ngo umutima urabikunze ariko kandi umubiri urananiwe. Hari ijambo yarababwiye ngo mube maso musenge mutagwa mu mosho. Kubera iki mudasenga? Ndababwiza ukuri, imbaraga zo kugaragara kuyumbira ntabwo ari zo mbaraga zo mu mwuka. Imbaraga zo kugaragara kuyumbira, imbaraga z'imyubakire, imbaraga zo kugazuka ntabwo ari zo mbaraga zigenda ijuru. Imbaraga zigenda ijuru ni imbaraga ziba mu mutima. Imbaraga zigenda ijuru ndababwiza ukuri, imbaraga zigenda ijuru si amafaranga. Imbaraga zigenda ijuru si amafaranga. Imbaraga zigenda ijuru ni ugutekereza ku rupfu rwa Yesu kandi ugatekereza icyamuteye gupfa ni wewe. Ifaranga ni izawe, habe niyo woza uziturira, udakijijwe zizoza ziribwa seze zibagirana. Hakenewe umutima wawe mbere y'ifaranga. Amen. Twagiye dukura tubaho nukuvuga ngo Imana icyo tubwira ibyo kurya gusa uzusenga nubona ibyo kurya mu gitondo usenge kandi uvuge ngo uratunze birange, ariko ufite ibisagutse, ariko tuzumenya gutahura imbaraga z'Imana kandi ibyo ngibyo ni ibyawe sawa takibazo, ariko Imana ishaka iki? Ishaka umutima. Amaturo ni inyuma n'ibindi, ariko Imana ishaka umutima. Aya magambo y'urupfu angiraho imbaraga ziteye ubwoba, kandi tangiraho imbaraga ziteye ubwoba nkaho ari ukumenya kuyavuga gusa. Nza numva ari igikorwa cyakorewe mu mutima, ngahekenya amenyo kabangwe se niki twebwe niki. Ni igikorwa cyakorewe mu mutima w'Imana ngo abona ngo igikombe ngo kimwegereje igikombe. Hari ijambo ngo aravuga ngo niba bishoboka ngo iki gikombe ngo kindenge, ariko kandi ngo arasubira aravuga ngo ariko ngo ntibibuko shaka bibuko data wantumye ashaka. Muri ko muragira ngo kino gisirimba, iki ni igisirimba gusa, iki ni igisirimba harimo bakeya
bariko baba nk'abumva bakavuga ngo iki turi ko dusirimbira n'amaraso twaracunguwe, abandi nta makuru bari mu bitotsi bya gatatu ntibahaye bamenya indyo n'imoso. Ndababwiza ukuri, hariho bamwe uko batazi indyo n'imoso, bavukiye ku njana. Twebwe injana tuje kuzi injana duhuye nazo ubu, ariko twazaga turara kuri Dagoni yakwira cyangwa mukavuza impendo mugahudumiya gusa gutya, mwaruha mukegeranya ikara n'irindi mugahuza inendo gutya, mwamara mugahuza inendo kugira ngo kwizidashira vuba, inzara ikabakora mukabura baje gutema izindi, mukaze mukomeza imitwe mugasenga mugahamagara. Imana ni nyamaboko. Yaravuze ngo utikorera umusaraba we ngo ankurikire, uwo si uwanje. Utikorera umusaraba we ngo ankurikire, uwo nguwo si uwanje, simuzi. Haleluya. Turuzi ngiye kurangiza ndababwira rino jambo. Ukunguku twatugira gutya gusa turengeshe ku maso turi tayari, ariko ndi turi maso. Amen. Tabwo ndiducurisha gati inyundi hari. Ndiducurisha gati inyundo ihari. Timamoni kutumeza gutya uku gusa turengeshe gusa turi tayari, ariko kandi nukubanga urugendo ruja mu ijuru kuba dukangutse kugarwa sano maso, sino gukweta cyane, sino kwambara kuko guhinduranya cyane. Oya sibyo, nagahugu gatoya kaza kabitahura ni mu mutima. Kandi inzira ntigombera ntishaka ko inzira bayibroka mu mutwe ngo bayivuge kuri resitation yandi bazababwira abana ngo kazi ya nyumbani. Oya ni ibintu bikorerwa mu mutima, umutima ukabibuye. Mubembe yaravuze ngo namonine sinalea Yesu ali mu monya wani, narabonye sinzure. Ndababwira reka mvuge rino jambo kugira ngo ngaruke dusome ijambo, kugira ngo tse kubisa umwanya su wacu duheze nabandi umwanya. Ndababwira umuntu wakoze igitangaza, kandi cyo ni ikintu gikomeye, nakarorero Nabote w'Iyezereli. Ntimwamubona aya magambo yose baya batubwira, aya ni amagambo y'abashumba n'ibyiza kandi natwe turibo. Nzaninjira gutya nkamanguruka uku nguku sinabibwiye, ariko murabyihanganira. Nyitwa Nyabushoshi Aroni, mureke mbabwire, ndi umupasiteri w'itorero rya Shelter Uganda. Ni jewe urireba, ariko kandi ntibaransengera ku burevera, banita ngo revera niko basige, ariko ntibaransengera ku burevera, ariko ni jewe mushumba wanyu. Ejo nejo mundi mutazumva ngo bagiye kunsengera ku burevera ngo yari umubandi. Oya, banyita revera kubera ni juri shumze nije mukuru. Icyo ngicyo gana abandi nabo bagakubita hako. Kugira ngo ibintu byose tuze tubitwara, ibintu byo muri iyi nzira nibyo kwitondaho. Nabote umwami ngo yama yifuza gutya ngo akarima kari kaba iruhande rw'iwiwe, ngo aragenda ngo aramubwira ngo mpeza uyu murima wawe, ndashaka kuwugira uwanje kandi uwumpereze nuko. Nabote aramubwira ngo ntibishoboka kuko no guheza gakondo yanje nasigiwe na basogokuruza.
umwami ngo arataha ngo ashika atapula yo kuryama. Umwami utegetse atapula yamaryama turana. Ariko hariho ijambo rikomeye cyane nshaka kuvuga. Nashatse kubabwira ngo nimureke dukomere ku byacu twahawe n'Imana. Imana yaraducunguye. Mureke tubikomereho. Mureke dukomere ku byacu Imana yaduhaye. Ibyo Imana yaduhaye niki nagakiza ku buntu. Muri iri mbyana ngo Mana we waduhaye agakiza ku buntu. Mana we waduhaye agakiza. Mana we waduhaye agakiza ku buntu. Hakururanya amagambo akomeye kugeza igihe bizakururiye naboti gufa. Ariko yapfuye aziziki gakondo yiwe. Gakondo yawe ni mu mutima. Nukuvuga ngo gakondo yawe y'Imana wamenye ufate turekure kuko waracunguwe. Mwumvishije agasenyaguro k'ijambo ry'Imana. Abavuga butumwa ukuntu bakurikiranye. Mwariko mwumva ibintu uko bikomeye. Hari ijambo nshaka kubabwira. Wa munsi w'aba bakobwa 10. Timuzi ko bari bato ukunguku ukubaturimo. Uriya ni umugani uhari n'uyu munsi. Bavuze ngo Yesu yakundaga kuvugira mu migani. Biriya bintu ni ibintu bihari n'uyu munsi. Haleluya. Timugire ngo nimba byarabaye ijambo ry'Imana riza rivuga ibihari kuko rigira amaso rirabona. Tiriza rivugirwa ubusabusa. Wa munsi ngo mu gicuku habayeho akaruru kavuga ngo umukwe arahageze. Niki cyatumye bajya abakobwa 5 bari bahari gitumo ntibari baturanye n'ababa babo bafite amavuta mu matabaza yabo gituma ibo amatabaza yabo batayashizemo amavuta habe n'ubu baturimo. Takindi kintu kizabamenyesha kuko Yesu aje gusa nukwitegura uku gusa nukwite mwitegure tayindi kengeri mwitegure. Yesu yarapfuye ubu nukwizihiza ariko kandi Yesu yarazutse ubu turi bakuru cyane kubwo kumenya kuko Yesu yaducunguye. Nukuvuga ibi ni ngombwa kuko babibwiriza kubwo kugira ngo batwibutse ariko Yesu yarapfuye. Yesu arazuka. Abaririmbyi baririmbye hari abagiye kubireba basanga ntahari. Reka dusome ijambo ry'Imana. Numvishije dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo. Gitabo cya Matayo kugira ngo turangize. 17 niho tugiye gusoma. Umusomyi wa neza 17:63 ndavuga akanya gato pe mwanya wake. Igitabo cya Matayo sana navuze cyaruka hajya Matayo 17:63 Nigute ndimuri ahabona 17:26 cyangwa 63 baramubwira ati 26 baramubwira ngo ati mutware twibutse yuko wamubeshi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane. 27:63 Soma
Matayo 27 umurongo wa 63. Baramubwira bati mutware twibutsa yuko wa mubesha akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barindi igituro cyane bazageze ku munsi wa 3 kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse. Maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Pilato arababwira ati ngaba barinzi nimugende mukirindishe uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro bahoma ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro. Babushiraho ikimenyetso abarinzi babiri. Abarinzi bahari. Ego 28. Nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi baja kureba cya gituro. Habaye igishitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirandura igitare acicaraho. Amen. Amen. Tugende indirimbo ya Salomo. Indirimbo ya Salomo 2:2. Nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Amen. Tumanuke. Nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu. Amen. Twumvishije ndavuga bukeya nka karungu mu mahwa, ariko karungu mu mahwa, karungu sinzi abantu barashobora kuba karungu batayibuka cyangwa hari abatayizi. Ni ukuvuga ngo aya magambo turi ko tuvuga ni amagambo y'urupfu, kandi amagambo y'urupfu ni amagambo asaba kwihangana. Kwihangana, iyo babwira umuntu ngo ihangane, bihanganisha umuntu warwaye, bakihanganisha umuntu wapfushije, bakihanganisha umuntu wahaswe gukora impanuka, imodoka imunyujije ipine cyangwa piki imunyuzeho ibanki imukonjoraho. Iyo baje kukureba cyangwa se iyo uhura n'abantu, abantu baza bakubwira ngo ihangane. Ni ukuvuga ngo amagambo y'urupfu ni amagambo anyura mu bigeragezo, ni amagambo y'ibigeragezo, ni amagambo y'intambara mu mutima uhura n'intambara zikomeye. Kandi inyuma ya Kristo gupfa aducungura, ni ukuvuga ngo yarapfuye aducunguye, ariko kandi natwe ubu ngubu turi mu ntambara. Ubu turi mu ntambara, kandi intambara dufite ni intambara zishaka kutubuza ijuru, ni intambara zitubuza kubona Kristo. Nizo ntambara tuhaye duhangana nazo, si izindi. Izo ni intambara zitemera kuko tugomba kuzabona ubwami bw'Imana. Kandi icyo Yesu we yaratekereza gukora n'icyamuzanye yaragikoze kandi agikora neza. Niyo mpamvu ushaka kubabwira ngo n'abantu bababwira ngo inzira ija mu ijuru bakumva boshaka kuyikatura, bakavuga ngo ijuru tuzaja mu ijuru, bakabivugisha amagambo yoroshe ashobora kuba arimo n'urundi rwitwazo, kubera ko tabiba hanze bakigaragara bafite isura yo kwiba, bari mu kwiba, ariko ugasanga abantu bariko barikinga mu Mana. Ari abakora ibyaha bose baraje basanga sekre yo hanze, ibanga ryo hanze ryaramenyekanye. Rimaze kumenyekana, abantu bose baniganira mu itorero kubwo kugira ngo baze bakora ibyabo bashaka kugeraho, ariko bikingira iki? Bikingira
kuko bari mu itorero. Turi abakirisitu, turi abakirisitu, turi abakirisitu, ariko muri ubwo bukirisitu bugakorerwa mu inzira zitandukanye. Kubera ko hari ukuntu Satani yazanye ujanja cyangwa se ubwenge bwayo, arabuzana, abona ko ibyiwe hanze bishobora kumenyekana biriko bikorerwa hanze, azana utuntu twiwe tw'ubwenge arunga mu itorero ry'Imana. Utwo tuntu Satani yarunze nitwo twamaze ubukana imbaraga z'Imana z'umwimerere. Abantu basa n'ababaye mu mayira abiri, abantu bakavuga ko bari mu Mana, ariko kandi abantu kandi bagasubira kandi bagakunda no hanze, ariko kandi bahaye bavuga ngo bari mu itorero, bari mu itorero, n'abakizwa, n'abakirisitu, bari mu itorero. Kubera iki? Kubera kuko barinjiye, ariko kandi hari umwanditsi wavuga ngo baraseseye kandi basesera rwihishwa. Kandi aho ngaho nihi ndababwiza uko, aho niho ibintu byose bizingiye. Kuvuga ngo ducimbe neza, dukurikirane Satani, ujanja wa Satani, icyo Satani yinjije mu itorero kihaye gituma n'itorero ry'Imana ridafata umurongo w'umwuka. Abantu bicara basa n'abari muri marché sur place, batavaho bari. Ubarebera kuki? Ubarebera ko batavaho, n'ibyo bakora zonyine bibemeza kuko batamenye Imana. Tuzoja mu ijuru gute? Data icyo yakagombye gukora yagikoze neza, ariko twebwe yagikoreye ni gute twacyakiriye? Twebwe yagikoreye ni gute twacyakiriye? Twebwe amaze gupfa akaducungura, ni gute twabyakiriye gute? Karungu iza yihangana. Karungu iza yihangana. Karungu igereranywa n'umukirisitu. Karungu iza yihangana. Ahantu karungu imera, ikunda kumera kurwara, izikunda ahantu hakomeye ku mabuye cyane, n'ahandi zihamera. Ariko ikiza kigutangaza ni ukuntu ishinga mu mabuye, igashinga mu mabuye. Kandi karungu izikunda kumera, ikamera iri mu mahwa. Uzusanga amahwa yarayifashe rimwe na rimwe ikagondama, ariko igakatira, igashaka ahantu nanone izamukira, igasagamba. Abakristo banone akantu gutyo akabaragiye, akantu kamwe kubitaho gutyo ngo nagize ibibazo, ngo namanta umutwe, ngo sanka kwa kundi go kumuntu uzimiye, ngo ndetse ngo ngira intege nke. Bene zihe ntege nkeya zoshobora kugukuraho umuhamagaro wo kumenya Yesu wakuviriye amaraso? Karungu igasagamba mu mishugi, kakarungu mu mahwa, ni kumukunzi wanje ameze mu bakobwa. Igasagamba uzuturuka ngiriya gutya, waturuka ngiriya ugahita uyirangiza, ukamuyirangiza, ukayirangiza, ukabona igira ibara ryayo, igira ibara ryayo ry'umutuku, igira ibara ryayo ry'umutuku, ukamuyirangiza iriya. Washika tizikunda yomera handi, ariko yabuze izikunda mu mishugi. Umukirisitu mu mahwa, mu ntambara, uzumureba gutyo ugasanga hagaze gutyo. Nitasimama kwenye munara ili nione Yesu atakalo litenda. Nitasimama kwenye munara. Umukirisitu azahagarara ugasanga ameze, ugasanga arahagaze, ntapfa kurekura. Hari icyo yamenye kiri mu mutima we. Nk'umutapu wa mwishamba niko umukunzi waje ameze mu bahungu.
ni ukuvuga ngo umutapuwa nicyo giti kiza kiba mu mubande hasi, mu mubande hasi amaze kigasagamba. Utundi duti kiza kitumira imigeti ntiziboneka ahantu hariho umutapuwa, utundi duti ntitwoboneka ku mutapuwa, uza usanga warashugunutse uhagaze. tuzobona Yesu gute tutihanganye? ahera mu gitondo bikarenga ijoro narikesha ndakuririmba, wakoze ibihambaye cyane, wakoze neza, wakoze ibihambaye cyane, wakoze neza, wakoze ibihambaye cyane, wakoze neza, wakoze ibihambaye cyane, wakoze ibihambaye cyane. twataramye. Mureke turangize, ndaza kubahamagara mbereke. Imana ishimwe cyane, kandi Imana iheza abayobozi ba bishop umugisha mwinshi, kubera ko bemeye ko dutaramana uyu munsi. Numvaga nshaka gutaramira hano. Haleluya. Kuko itara ryanyu ryakongaga tukumva natwe dukwiye kuza tukaza kurirahuraho, tukaza kurirahuraho.
niongoze Malize mwendo salama. Baba niongoze. niongoze Niongoze. Malize mwendo salama. Bwana niongoze. Baba niongoze. Niongoze. Malize mwendo salama. Bwana niongoze. Baba niongoze. Niongoze. Malize mwendo salama. Bwana niongoze. Baba Niongoze. Malize mwendo salama. Baba Zomela. Haleluya. Mukirisitu ngwagaze ku musozi uterera. Hari ijambo yahavugiye ngo yarawubonye guca ngo abona umusozi urashinga uraterera ngo arebe abona ngo ndahandi yo ukati araba ngo naho uyu musozi uterera ariko ngo ndiko ndumva ashaka kugira gute ndashaka kuzamuka mu ndashaka kuzamuka aiwa aiwa ngo bageze ku misozi y'igikundiro ngo bahagere ngo basanga bantagoheka ngo nabamwirizi ngo barabaza ngo se hasigaye urugendo ruresha gute ngo barababwira ngo kubazoshayo ngo si ariko ngo kubakazoshayo ngo ni kure ariko aravuga ngo kubazoshayo ngo si mwerure barababwira ngo yaba hari atesuganye hari igihu twari kubarangira neza irebe aho inyoni ziguguza twari kubarangira inuma zikaririmba papa ayiwa Me desapparteniamo. data ni igitangaza ngo bamaze ahambye ngo baravuga ngo ni umubeshi baravuga ngo ni umubeshi baravuga ngo bibuze kuko ngo wamubeshi ngo yaravuze ngo inyuma ngo y'iminsi 3 ngo azazuka ngo nibagende bategeka abahanga bazi gukomera bakanuye barinde batazaza kumwiba bakavuga ngo yazutse ariko isaha ziwe zigeze kuko yari yabivuze isaha zigeze tiyasigaje n'umunota umwe ta munota umwe winji isaha yavugiyeho nizo saha ho yahurukiyeho data numwa ijambo ry'Imana rituganze atukuze.